Činjenicu da je 2011. godina između ostalog politički i medijski okarakterisana kao godina etnički motivisane mržnje, diskriminacije i netolerancije, vojvođanski ombudsman iskoristio kao povod za novo istraživanje. Kako su u incidentima učestvovali i srednjoškolci, istraživalo se da li varnice diskriminacija potiču upravo odatle, iz srednjih škola. Vojvođanski srednjoškolci prepoznaju diskriminaciju na nacionalnoj osnovi, na osnovu jezika i naglaska i na osnovu seksualne orijentacije. 51% njih je prisustvovalo diskriminaciji, a skoro polovina od tog broja se osjeća diskriminisano. Ti misliš da ima diskriminacije? Da. Kako? Pa ne družimo se s njima, bude nasilja. Bilo je. Nisu ugroženi ni u kakvom smislu. Pa nije bolja, mislim. Iako je samo 20% tih koji su zadovoljni razdvojenim odeljenjima, mi smatramo da je to za autonomnu pokrajinu Vojvodinu u kojoj živi ovoliko nacionalnosti, da je to jedan poražavajući rezultat. Svedoci smo i sami da je incidenata u prethodnoj godini u Vojvodini bilo. U novosadskim školama, međutim, smatraju da je stanje, kada je diskriminacija posebno na nacionalnoj osnovi u pitanju, daleko bolje nego ranijih godina. Može da se desi da dođe do nekog incidenta, da ne kažem i fizičkog nekog incidenta, ali sigurno je, koliko nama iskustvo govori, nije u pitanju neki nacionalizam ili nešto što bi moglo da se podvede pod to. Kroz razgovor sa srednjoškolcima saznajemo da im se multinacionalnost dopada, ali opet dobar deo njih, što je pokazalo istraživanje, na odmorima se ne druži sa đacima druge nacionalnosti. Ovi podaci nisu alarmantni, ali se još uvek smatraju zabrinjavajućim, pogotovo u multinacionalnim sredinama poput vojvođanske. Za Prvu, Sandra Zekić, Nina Medija.